te atoi te ni tana ka tana. No folo te malo te whare te whakatutonu a whiawhi nei. No folo te malo te tofi. No folo te malo o te puna o te hamataine te nei tas whanau. Ana mātua, a mātua. Aina o tau aso o ia maning ka whakatas mai te tutonu te nei whakamanatua te na asa whanau. Tātou, ko awhatonu o te tasa. Ona te whanau na whakatari te anti o welese te rano mai Astaria. Tā rā tātou e whanau te taimi o Astaria. Nei ko i tonu lo tō taimi. Te rā whaftaimi te maunu humai, whai se whakata tōro kalame. Ka matatu pēnei, soro mai mai te birthday boy o tōne atau so me Kalavo. Whasoa tō Tionga. Whai tō keke. Kai e oke kilo a siwa mo whakea o ni whakatoka mo whakamanatua i te aswhanau tamtai ane nei. A tēnā te perform te whaitau ane nei. And now we are around them. Please stand up, everyone on your feet. Let's welcome the one, the Nora champion, Hey! Whakamole a hake na kautuku. Martelita, Christian, Fayo, Kofa, Raymond, Oscar, Atta, Junior Tower, Whakamole, Hafikulone no Whenua Tunei. Please make your way up to the head table. Join Welese, Whakamole. Mene kukau Welese. Kalau panonood may nila itong kafay ito kami o kalang whakawa ito tofi kalamay nila ito lotu o whakasolo ito po polongan na patas, polongan na paluwa.
Bila monite whakaftai te arana whai o mai. Nake whakatoku alo te mawhitanga tātou. Knitting together in my mother. Umuna ko na ate Faisal, umuna ta David, and it reveals the greatness of God. Labi ni tato gunay te chula na sili. Te atua, chula labi forget tato ate alofa mo te matay te atafai. Before you were even born, God thought about you. He loved you, cared for you. And that's why He created you to become who you are. Today, there are so many people might have to. There are so few of the family. I mean, the final yet. Yo ko mai te aso te ne. I don't know, ma tato
pamanati ko na panak. Dahil maru nga, sila di alofa fay masanga mana fay nga alofa gilunga itato na butas. May gilunga panaw din na o